So, win, Ja, hij is het, hij is van achter het, ja. Listen, our special guest i cyrraedd li. Y celeb nes di bwcio ar gyfer heddiw li. Rhys, beth oes yna? Iawn, met? Symud? Iawn, diolch o'r gwahaniad, da. Diolch i chdi am ddod. Diolch props. Yr celebrity chef oedd i ar y television pob. Fyswn i'n licio diolch i Chris am wneud heddiw ma'n ddwrnod mor dda. Efo ddysg di'n dweud, met, ddwrnod epic. Ww! Loud and clear, darling. Are you now, please? Loud and clear, darling. Okay, there. Good, well. Salad and finishing touches, Caitlin. Sounds fine. Pwy sy'n llwglio fa ta?